Dober dan vsem. Seveda, tako kot je že Željko povedal, zadnji dan prestopnega roka je vedno nekaj posebnega, tako tudi ta dan. Kot prvo bi želel povedati, da je naš igralec Gabriel da Silva odšel na enoletno posojo v Nafto, kjer bo lahko imel minutažo, kot si jo želi in kot si jo zasluži. In to mislim, da je samo pozitivno z njegove strani. Kaj se pa tiče seveda novega obraza, vsem znan, Zoran Lesjak, želeli smo se okrepiti na sredini igrišča. Vemo vsi, da bomo imeli najmanj eno zelo težko jesen, se pravi tekme četrtek, nedelja, da je zelo pomemben kader, zelo pomembna tudi kvaliteta kadra in mislim, da smo z Zoranom zapolnili tisto, kar si želimo, tako kot sem rekel, najmanj jeseni, kajti ni izključeno, da v Mariboru igrali tudi spomladi, smo športniki in si želimo uspehov. Tako da, seveda, Zoran je fant mlad, 23 let, ima na najboljši dan rojstni dan, to je 1.2., tako tudi sam. Tako da mislim, da več o njem pa on sam. Lijep pozdrav. Evo, neizmjerno sam zahvalan svima u klubu, naročito gospodinu Zahoviću, što mi je omogućio da dođem u najveći klub u Sloveniji, najbolji, i neizmjerno sam sretan. Nadam se da ću opravdati uloženo povjerenje i da ću to opravdati svojim dobrim igrama na terenu. Pa naravno da su ciljevi i ambicije visoke, to je nešto novo za mene, velika stepenica što ću moći igrati u takvom velikom klubu. Taj klub igra u Europi, što meni mnogo znači i nadam se da ću dobrim igrama opravdati i da ćemo dalje proći skupinu u Europi. Pa moj broj je 4 i to je moj najljepši broj, međutim taj je broj zauzet i ja ću nositi u ovoj sezoni broj 31 u Mariboru. Ja sam cijelu školu prošao u Varaždinu, u Varteksu, gdje sam prošao cijelu omladinsku školu, tamo potpisao prvi ugovor. Kasnije sam odradio tam 2 sezone, kasnije sam prošao u Međimurje, to je u prvoj ligi 6 mjeseci i kasnije sam došao u Naftu. U Naftu sam se zadržao 1 godinu i 2 mjeseca i eto me tu sad. Ne, to ni vezana trgovina, enostavno je to sta 2 slučaja. Nafta je izrazila željo da bi jim pomagali nekako to vrzel zapolniti. Da Silva je izrazil željo po večji minutaži, ki je v takšni konkurenci in pač po igri slučajev, glede na to, da trener odloča, je ni imel, kot si je želel, in normalno kot vsak ambiciozen fant si je želel nekako dokazati v drugem klubu z minutažo, da si vseeno zasluži dres Maribora med prvih 11, tako kot je to Rajko Rep, kot je Dodlek, in mi pozdravljamo tako potezo, ambiciozno potezo vseh 3 fantov.